प्रभु यीशु तुम के सबको जोहार। परमेश्वर को वचन अभी सुनेंगे। सिरेन को 100 नंबर 1-3। प्रभु सहसाय पे ए गटा करती रेन को रास काते प्रभु ठेन कथाओं पे पुला सते उन्हीं समान रे हिजू पे बधाई पे प्रभु के ईश्वर कनाई मेंते उन्हीं गया बनावकर बोना आर उन्हीं रेन कन गे बोन उन्हीं रेन होर को आर उन्हीं अतिन तंदी रेन बिदी होगे। आपने वचन परमेश्वर में हम सब के लिए आशीष दिए। आमीन। दिले बुन कोया ए प्रभु अलेरेन ईश्वर बाबा हम सेवावाम लगी ओरकले बेनाओ दरेया का कान याते आर मिमित लेकाना बोर्दान तेम परे एट ले ये ता गुण मनाव जोहार ले इमाम कना आमा साई को अले चेतान रे दिसाई तुलु नोआ समय राज का सलाक आम सवय हेलमेल मंदिर खोलने के लिए बाबा होपोन आर सोनत जीव लुतुम तते ईश्वरक महिमा होयक लगित नोया गिरजा औरक इन जीत एत कना रोर कते पिता ए कपची तोपागा एना तयनोंगी गिरजा औरक दो जीक होया हा गुन मनाव जोहारते उनिया सिले द्वारा कोते बोलो पे सहावते उनिया बखेर रक्षा कोते गे गुन मनाव जोहारे पे उनिया नुतुम सोहार ताई पे एंते प्रभु दोए बागी गया दया दो जय जुग गेताए आर उनिया पतियर दो पर ही चातन पीर ही गे Adi raska din kana, adi marang din kana, ako pun muda iya. Nawa murbanga ature, nawa girka, benaw lagi pe, laha koi kurumutu keda, wanka giti hina din be, ako doktor muda leka, nawa girka, udraw kore, uyuha, adi raska din kana. Ona saaf te ato to lahare uprum huyua ina tayong lawa gilja ora isora tire jimai program huyua in ko itapuna ina tayong lawa gilja ora binaw report em lagi te aboren missionary in charge David Lal Dusanga Delawaya at inatayong baptisma sacrament huyua diba? Baptisma sacrament huyua inatayong isor sarhaw sirin 149 number 1 sirina inatayong aburen field secretary sekot isora katha bunan joma inatayong inakate
nawa girja jotote isorati re jimay lagite koi sohota koi bintiya ina tayo sarhaw katha nawa burbangga pia tukute sarhaw katha bun anjoma apuren mahasoy dili mormu saikhan ina kate iso sarhaw sirin 188 number riabun sirina ina tayo nawa program Mucha alahare bodan koite huyua onare Reverend Munsi Hebron kadikun san Reverend Pastor Delawaya onado nawa girja di program don kalika kana joto koy lahare ukrum huyua oto kana ko domo bang padaya onaite ukrum do joto koy lahare Doto koy lahare aburen feel sirpe arben sila sanjara daya se kume na fil se tile sumte agren bahumar gitra go hai siterena oh gitra go do parhape bonare sore borama amen ito do joto hor bun tingwa nawa gitra ora isora tire bun jimaya joto hor bun tingwa Sanod diyo bun siwaway bon helmelo ora hoyo lagi Jesu Masia Pancharia bagi somba cahir ora lagi patiarakan ko probua katha te suno darian ko ora hoyo lagi dorom dular sarera ora hoyo ma isora ras dingo chete Pasnaw ria hoyo lagi iso tire suprut eda. Amen. Delay ko isaguna. Prabhu, nawa ora do sunok ora hoy di ma. Sunok ame hor jangge me ma. Ara mandiren ko sunok ana hoy asukum. Yesu Masih lutung tire ko eda. Amen. Guru babun. Tuh. Ito to nawa kita ora pinaripot bunan Joma onare lagite apuren missionary nawa kita pinawinta damit lang sana Delawaya Mari sama-sama berdoa Ilahi dewakan ku bulan produksi bersih Tuhan Sumara ni gari semuanya tawa ya kita orang kenal di pohon bulan semua lahare ina gereja orang jamin emoi dia kata tinggal kundo branches itu Hai Garons kita Garons ren apa itu bisa tahu Nado Mubanga Abdul Chairman kana Ora lahare report Yeso bahasa in dia bahasa kata ote ini guna orang tayo santani ke vena dia kita nahon asatu te report hoite kami kita dia na Evegen satu kali terkait dengan live bilang toplaiso di India tensu sunita sekali ruang suami orang asal Hindunya USA Maryland Women Fellowship tena sebagai ibuka cucu sunita sila tena bagi sapnan dan rumah sampai dua ini kanuma Sungsumi semua, sini, sekarang buaya, mana udah sekarang sekolah dia bikin susah ke, ada soal yang soal sedikit ada siapa, Yesus lepas minta itu dapat diterima manusia, dia yang makan, anak manusia le, anak manusia tu, kesehari yang dia mesti berada di mana, dia le nanti lah.
kan sakso ni wani poin aponte plaster te pe chuan kumin chung chung an hong ma le ka ti to pa an ma le bura poi lo kum ni kum thum ruwa po aponte chung te ka plaster te chuan a tha e an tia chu tiang chuan an ma ni kon tu le a in hei ka fil si ka ki in girja ora hadi girja ora bina lagi पैसा $2 लाइक पूजा मंदिर कोई पैसा $40,000 और इनमें से वुमेन मेरे वुमेन फ्रेंडशिप कोई $43,606 केदा मुरबंगा के जावरा बिना लगी और तीना गिरजा वाला बिनाव $2,62,826 और पुलपित और साउथ विशेष कहते अबुरन मिशनरी नंदे मूल बंगाले केन प्रोसिपाई मानसोते है कना मैं ते ओना बिनाव इंचार्ज दे लगी ते श्री अमरारे मिशनरी उदविला नंसाना दहो केदा बचाव केदा उनी हो आदि कुरुमुतु कते सरमदान हो तीना दम आई मदम उनी हो सरमदान तो हुईना मेम्बर हो बधाई ओनायते उनिया से जोर से आमीन बुनरोरा saya ketika dabai dan jinga amin ya Sulita Hendrom Jiweta Elbor do kasu beho Yesus masih percaya onayete Sulita Hendrom Baba Hopon ar Sonot jiw tum ten bapti setnia uli shor doy jai ji habi apne shore hoy tamma am chitan resin tan doy kay mar salamma are bhoramma amen dela in koy ta pula salam dale shor baba sina din re abo program to holeka ona nawa girja ora ji होयो लगी ते मोल समय मकोत बना और तुमते सहावगे कना ईश्वर बाबा अमा हुकुम लेका नोय अबुरेन बिटी होयो लगी ते आले दो सलत बप्तिस्मा होते ते अमा तीरे जिमाय तोआ जेमन पुरा मन अंतरे यीशु मसीह नियम तरे लगी ते सलत जीव होते ते गरो अकोमे Baban sabi Yesus masih tum tele koi keda. Amen. Guru Babul. Awo mijet upluk huyua. Abu talare kaguda sang pastor berbensi lagi tana hesiterena. Saya kata tinggu tebun me. Sudah dia tinggal tinggal. Amen तो कोई था आई घूमे में गई कर लो तो मैं लोकल थे यार कुछ हुआ ना था कुछ ले मिशन री कुछ हुआ को लोकल बोका तो मंगा itu तो orang फिजियोथेरेपी दिलावाया सब मजे मसीह की này bây giờ kia kiến hồn nó hùn cái này thì lộn thế mày in video ra in program dun video dari da ate dirus ke kho kan thật thế mày video ho dia sambar dun terwa kana dia tu pastor tele lai in charge missionary ten om tura minhan ti hi lo nam dia akil pastor adu den ku missionary ku na video ra dikit ku mitan dia kan ngày ta sang khan bia kiến hồn cái tu chú bà cô điên lộn kan xây lẽ anjur kita moi ma video ra binau dikte noi amen uni ho ai ma sahawi mai kana din lai kui ta ko kan ten ni ngày sa te me ma a lai
apuku disau kat guna. Boina kan lein tu sen sama ko hi adampa akan ten kelani. Artinya dom nyuku kalau boleh hajar ko dihip tahekan ona ko em kuat guna. In kan ngai tang kan Marilana Bisau Presbyterian ko kan mesia ten miron tan kui boka. Aku anjom ka mirinila kalau meju fellowship kan takut untuk gorong kuat guna. Hemi kan kon theina hi apoi mofer pakatsu upa extra ka vai ko na dia Anuaren asal itu kenal upa extra ka. upa X apram ro X haka ni ada tunggu. Vai ko abin ya. Abai bukan ren kenal, abai bukan aku nyukum kena. Ani min silna zara yan kan mang yani. Aruni dua kuliah dunte nungka hui dari kawa. Belfiat te kanong heijual lo si ila lo. Jadi uni ren uprum hot ku mina bun khai uni bun khabar ya. Ini asatu wa insa biso nari ni athok na san maya Ar noa bebinawi incha visionary adi upar kate khatauna. are lu somso ma pedi ka ya. Aya puro ontor te kami kada. Aso e se poye thei na. Sila ni choi. Aupe daka jom hoi hirinya kam thaya. Ini asakna asakati ne se so ni di kan ko ka Ar noa ora binare tina upar kate kharchaina. abale chien te sum le pai te ko na sa taki na pa ni te kan ya. I am gati ko puisa hon mare kharchao kada. In hilai mahaso ko pa ba ye te ba Ar node ni mahasoy ho adi kurumutu kada. in member te ko in hei to kan suo ko ka Ar node ku member tina minaktia joto ge adi pe kur para kada. Poin program in lo ro man dan te aro kui ka ya. Ini uka program pe saprao ka thainwa to adi soros uttara in mitawa apia. He dia nga ko kanin ngai poi mo chuan hilai mu na ye patien ro ma zau do na ni. Nunka leka ge mandir siware upar pe tahan khai noa mandir to isur babai bhora. Kan member te chu ma ge pe se ta sam tak kan de ni. Apuren member tu citan re aima asra le to bait kana. Nepala kano mai ko kan ko kan kun chak na chan der pakat chu. Nepal re in tahe kan re ondela mandir hara kan tahe ya matlab lo noa kana. Member ten an chien ten lo som chi. Member tu ge akuren gati ku mo gue kwa gidete. Kan kan kun chak em Ar unka tigi girjeren member tole sange ina. tiang tu chuan member te ko in tu sai la so me. Unka leka ge abu member ku sapra pun tahen. Patien tu ngai ta ku Isura katha pun anjoma. FSC bum bi chang som pangwa changa som ne patni. FSC दूसरा रहती 19 खन 22 के लिए भी atau upria ar betisia dope bang kana benkan sonoku tulus sao urjaku ar isor dharon ren tuki apostol ku nabi ku ria neo repe baiseu kana ora ria una hiri do masi jisu aj kana one uni re benaw a do ghatao hidup kan ar binaw rakabokan Probu miten sonot mundir huyu amente unirigi ape ho isor ria taheno a lagi jiu repe binaw teledo kana Lar para tu mal so. no thare a hojoto kusur pai gor gumma Kan patien tu mai tha ba khan Krista chan dam na ba min patien su ko member ji ngami kan ni di kan bua. abu bun badai kena tihi noa bible पढ़ाव रे जे abu do masia dharam jen ku kana bun
lali suan min chan lam na turin anun Calvary cross adana यीशु मसीह तो अबु बंचा बुल लगी आया जीवी कल बड़ी क्रूस रे दाने ही ना Calvary cross akan kan sual zong zong akurani और कल बड़ी गुरु ते तो अबु आज तो कई बुझाए वो इति किदा tichuan lali suan chu alo thita और उन्हें तो यीशु मसीह गोय ना athi khan kan sual zong zong pok athi puyani और उन्हें गोजो तेरे अबु आज तो कई जो वो सेलेक्ट अच्छो किदा tichuan thi na le sual nein ni thumia alo thole ta तो वे उन्हीं तो गुजुए जितो किदा पे दिन बाद रे उन्हीं तो जीवन बिरिक ना chu thole lali suanin tu zong zong chu Christian kan lo ni tan और उन्हें बिरिक है उन्हीं के पतियों को तीन विश्वासी कानून उनको तो अबु इसे उड़ा मिस्रा को कनाबो Wena lian chu miring tu te kal khom chu kan ni आती तो उनको विश्वासी को बुन जरवाओ कना chu lali suwa kan rina wang chuan pathian chung tua kan lo ni ta यीशु मसीह बुन पतियों कांते तीन तो ईश्वरा धारों जन बुन हुई ना kan zawai hian chung khat kan ni अबु जो तो को मिल परिवार कना बुन kan mel chu inang lo अबु सकल सूरत जुदा जुदा गया kan size boy inang lo अबु उसूल हाँ जुदा जुदा गया kan chung boy inang lo अबु फरसी हो जुदा जुदा गया kan thiam zong boy inang lo अबु बटाई अकील हो खाटो गया kan tui zong boy inang lo और अबु सिविल सोरम हो जुदा जुदा गया ma se pathian a chuan kan zawai hian chung khat kan ni मेनखान ईश्वर समान तो जो तो के मिट धारों जन कना बुन chu lali suwa chung khat kan ni ta ka wang chuan उन्हें यीशु मसीह धारों जन बुन हुईन ते kan om thom na turin pathianin ko shan thi min kuat sai और अबु मिट के तहन लगी ते ईश्वर तो मिटेन मांडे ने तिंगु अपात बुना ti chuan ko rana chuan kan lo in chung khom ta और ना मांडे तो जो तो हर बुन बोलो जरवा कना kan pa ber le kan lu ber kan in na na chu lali suwa अपुरन बाबा और अपुरन सरस्वती तो अठने कानून तिहारो कानून बुली दो ईश्वर बाबा कना chung kwa chu kan ko sa ho chi na धारों जन तो मिट बुन तहन कना ko rana kan tel khan kal khom na tur kan ma mo ta ni और मांडे रे सेले तो लगिते उन्हें जरवा मिदु लगिते अबु तो जरूर बुन कना chung khat kan ni ama kan in mu khom na turin bia in hi min lo ni मिट धारों जन कना बुन मिट के बुन जरवा दरिया लगिते गिरजे ओड़ा हुई कांता बुना bia in hi Christian te chung kwa kan ni na min pui khom tu min suai और गिरजे ओड़ा तो कना इसे होड़ा मिट धारों जन कना बुन मेंते मिट ठेने और सांता जरवाए बुना ti chuan chung kwa kan ni angin kan kal khoma और मिट धारों जन कान लिका ई बुन जरवाओ कना min chandam tu lali suwa kan fak chi na ni अपुरन बाबान चाहे प्रभु यीशु मसीह बुन सरहाव दिया achan chin te kan ngai kha दुनिया समाचार बुन अंजोम दा ma so na tur te kan zir ho अल्लाह से तड़ाम लगी सिग्नल बुन हटाओ दा chu angin Christian nu na chuan bia in hi apoi mo e उन्हें ते इससे उड़ा जीवन रे दो गिरजे उड़ा तो सरस उतरा कना chung kwa kan ni anga kan kal khom na ni a घारो जरे मिट बुन जरवा मिट दाड़े कना ring tu kan ni anga kan chan na mun ani bo ka और विश्वासी को बुन हारा रखाबो कना kan in sir tir na mun ani bo ka और नुआ तो मिट के सिग्नल उड़ा कांता बुना in ring tu kan ni a chung kwa kan ni na ti chiang tu chu helaya kan kal khom और अबु तो विश्वासी कना बुन विश्वासी घारो जरे कना बुन नुआ सदर कना नोडे बुन कीर बुन जरवा कना तोबे की सदर कना wai ne lian chu ti anga kan in thuar khom na mun तिहित नुंका लेका बुन तोल जरवा कान खै lali suwa kan biak na mun यीशु मसीह बुन सेवाई कान खै chung kwa kan ni anga kan kal khom na mun घारो जरे बुन जरवा सेलेदो कान रिया खै जायगा कना biak in pathian in min pe ka wangin pathian chu pakin om ro se गिरजे ओड़ा ईश्वर एम को पुनाना ते ईश्वर बाबा सरा हुयुमा chu biak in chu ti hian min pe te mangin lal pan bin lo nei tir ta आ नुआ गिरजे ओड़ा तो अबु को एम को बुन होते ते नुआ गिरजे ओड़ा हुइना nang ni point na sa takin in thoka आपे हो अधिक बल्टी पे खटावना chu chu lal pan mala sok do na ni आ उना तो ईश्वर बाबा भोर पिया tuna hian e biak in a hian tharau thiam ni marem khom kan ni a तीन तो नुआ गिरजे ओड़ा रे समझी होते ते तीन बुन गाथा जरवा कना chu ta chuan mi chi sang sang kan om khoma और जुदा जुदा होर बुन ताहे कना
attention to so it hey deu te no wa Ar dito da adong to di moy prokar ku mina puna. attention ro re thiam deu te no Adong wa to bijir baisi badai ku mina puna. attention sai thiam deu te Adong no to wa siri badai ku mina kwa. attention kuang ko thiam te Adong no to wa dhol ru badai ku mina kwa. attention rong bol thiam te no wa Ar adong to dakau tu binao. Jom nyu risorok ku bina dare angkan ku mina kwa. attention dia kin le sevel ti fai lo ti me manok ko ka Ar adong to girje ora आस-पास te ekdom साफ सुथरा to hoy. Edi moj ku kusia angkan hor mina puna. kan zawai khang song so kan koi mo ka kan Joko hor dia. Sorosan hor kana bun. chu tia in rem khom chuan ko ran hi lo siama Joko angka bun jarwa milen khan mandere binao da. chu chuan ko ran lo ki thang thi na Ar unazi hote tegi mandere to harar ka bokna. tu ma hi in ngai sang pi tur kan mo Okoi ho. Sarha lek se usul kan hor pun bang kana. lalpa chuan kan zawai kan in ang vekan Prabhu nazar to joto hor pun barabari kiya. kan ni na cheu kha pathian na pom vekan Abu cik pun badaya onagi isur bai kusi tabun kena are anggot da. kan thei na cheu thei to kan chua khan kan lo thang Abu le jahan ka pun cika daria onagi kuru mutu kate pun kami ma. chu vai mi dang te ngai chang takin Arna te eta hor pun dise kuma. mi dang te thiam takin Ar eta hor kusa moi pun tahen ma. mi dang te khat na lai bu thiam chungi Ar eta hor bholoi ku kami da ona pun nyel nyam ma. lali suan nu ni kan chui tur Ar Jisu masih tahem tu pun chala. chu tia ma mi dang te ma mai na ne na kan ok chuan Ar eta hor pun dular ku khai. he ko ran ko e thang ko na ni Nuwa mandel do hara rakawa. member te ni huat chuan a thang thei do lo de Ape member lagi pe झगड़ा खाए mandel do rapu doa. irin ma ngai ro chuan pathian ni thang le do na Ape apere dular tahan खाए ईश्वर बाबा सिपी रका बुना. eng wangi me kan in ma ngai ya जे खातिर ते दुलर बुन ताहेना. chung ko kan ni la ta lo मिल परिवारन का दूर. pathian chung te ni min ni la ta lo ईश्वर घरन जन कना पे बिता बुन कना को. pathian a chung ko kan ni ya ईश्वर घरन जन कना बुन. kan chung te kan ma ngai tu na Abu घरन जन तो चे बाबुन दुलर कुआ. ei chung ko ko en hau chang te om thi घरन तो झगड़ा तो हुयु किया. ma se chung ko chuan ngai rem le mai मेंखान घरन जन तो आर हबुन सोल्हर हुयु आ. in hau chang ko om mai the झगड़ा बुन ngai da ni nang lo ko om mai itu the itu bicara hodis tahan dia. in huat nen pa lo tu ran Menchan unare idri arop pe doya. in rem na zon tu ran ni Okale kate pe sosol hoa una kutai pe. chung khat kan ni chat Min gharon jen kanabun. chu tia kan ni nu na wa kan in chung khat chat pot chuan Ar ongkale ka abu boya misra ar min gharon jen bun huyu khai. kan in ma ngai pot chuan Ar min dular bun tahena. lalpan bia kin min pe ko hi Okata iswar gide ora em akwan bun. emi muna hian rin na hi ring tu te kan lo thang le Nuan phöne. Apo biswas ar biswas ni ko abu bun hala rakabo a. voi ne hian pathian ne na bia kin min pe ka bain lo u soi la Tihin iswar bun sarhau ya gide ora ko em akwan bun yete. midang an lo kal bel se thei dan kan chang ko ka Ar ita horong ku he tariya ligite abu pun kuru mutu ya. a om sa kan in ma ngai anga Ina bina una itu apure dular sarsama. ti chuan midang in telan ron chang do na Tobe ini ki ita hor abu thek ku hejua. chane ngai taka thok zel tu rin kan in so Ina hui dare a kuru mutu kate bun kemima. chuan pathian til ti thega kan pu zela Una lagi ni hor kana tobe ini ki isura dare kemi sodoroa. min nei tu lali suani Aburen malik do Yesu kana. nalpana tu mal so se No katare abu itu kusur bai bor bunma. Kemudian BZT Sekon, Adimos Surakata, Anjong Keda, Adi Raskari Kata Kana, itu do nawa Girja Ora Suratire Joto Te Bon Jima, Rasa Sate, Una Girja Ora Bena Lagi Te, Adi Aima Hor Kon, Mandir Kon, Kuru Mutu Keda, Lai Puit Lang Kon, Joto Koi Lare Lai Puit Lang Mandir Kon Dula, Niam Keda, Ina Tayom 40,000. Arona Saute Amerika Disomren, Gogo Hall Koi 40,000 kon dhir dia, paisa
kita ona tele isor sarhau bun hoyoa aduna saw te ona binau lagi te aburan member ho adi saramdan ho aimadom saramdan kami kita ona itum tele ho isor sarhau hoyoa aruna saw te aburan visionary ar mahasoy ho ona binau re lagi te adi kurumutu kita ar dukasar doren mahasoy visionary saramdan ho huina उनका की ईश्वर गुण मनाओ जोहार सरहाव या उन साथ नवा गिरजा हो रहा हो ईश्वर आती रे जो तो बुन जिमाया पतियन ने ना हैप्पी इंथर एकन सकते बांगलो सोइना ले हैप्पी इंथर kan जबा या ला नव दी दन मांगा ए लाइफ दान को बनी प्रोजेक्ट लिसा kan da चेंग नोय ही kan da ईश्वर निरोन पे नोय दी चना दाइ तो लोती kan ring sa kan saklen do baging ya chuan huwa kana dil bel ya kan fil city hian chane min mai puya kana ning ro na fil city te ne गिरजा उड़ारा तिने पुंजरामित कान कटिकु लटुकु सा अबुरन मनोतन पेड़ा अबुरन क्षत्रिय सचिव महासचिव जतकु इसे जतकु दिसुमरा सरहाव कथा को मिद बार ले रिया मेना समय को अडी ढीर चला कना आवना त अडी ढीर तो बई ले ना इनहो पे जतोआ को बई ले दी खा आर तो बुन बड़ाय दिया नका कुक सरंगे बुन केना आबो बुन मेंदा जीसु There are certain quite abona. Salam dari ni Joseph la nam Jodiso. Bulman Johar Sahal Evan. Ama daya do serma kono jok dia. Ama bulan do jalapuri kono kundri. Manu pucitare nana sugi orda nembalo na tadi resker kena aima les sahal ni. Ama haram daya dulur te mur bunga मंदिर रे आम यूं सरहा में लगी थे वो गिरजे उड़ा दान को लेते थे रस्क ओना जितुम ते खदुन मन अंतर ते आमासम जितुम ले सरहा नवा गिरजे उड़ा दो आम महिमा सरहा आठम लगी बड़े होई को जहां आप मन अंतरे दुख भावना चिंता ताहे उनी नोडे हे जुते जीवी राणी असुन जे मने हमें जोगा नवा गिरजे ओड़ा को आम भागी सोमवार ले पासना लगी हुई को पेने में ईश्वर बाबा विश्व सलातन कायते आगुने प्रभु यीशु मसीह दया दान ईश्वर बाबा बुलन आसनो जिंदरिया हेलमे नवा गिरजे ओड़ा सावरे आर्मी विश्वासी को संगे आ आपे तुम
Tingin kon juk mucet juk demi sono jiwa ya dhare jauh ya pe ko sange akan tahen dah.